Monsing terang apan Rosmi Kropi Cikimua nong kepajir. Difu rong sopi ward number 5 rong Marjong. Angkang kedo arara tu mesen atau war kavia jok hisung. By Langso Police Station angkang Borthol along inut abang puapan apran and death. Kardom nili Karbi birta thanbang sami sunaris rohangbi non arjukta birtang tonpen pining HSLC asatlang along phan 92 kelong Karbi anglong athare Monsing terang apan jakhong hini arni Rosmi Kropi Cikimo anong pajir pontanglo laso anong difu lekika samuru samitia hin pensi pajir pon surihini raisi aningkan pen kepangcheng Rosmi Kropi Cikimo anong pining difu mate longnit arong amekar rensing terang lapen mirateron piasupo Monsing terang apan si pajir pontanglo alang lipan Rosmi Kropi nong kipia bang pimate Dr. Bodon Chandra Crow ator Gitanjali Das pensi pajir pon pen ansuse lokit hekji apan hirjume hangpi difu lekika samaro samiti amepi mira dev pen kachari amai along Tokbang Robin Goswami, Thanbang Nityananda Goswami, Rainbow Home Higher Secondary Principal Longsing Timung, Principal Barim Minoti Devi, Thanbang Monju Hajarika, Sabitri Gogoi lapen Monsing terang asarbura rensing terang atum chitong dunpen lam ethe theni ningje. Ini menjadi satu lagi sumiti dunia proyek berbagai macam proyek berbagai macam difu tohoro terus sumiti proses berbagai ini kotaku putih bosore menjadi satu nado. God save, let there be light, and there was light. Tumi amar upon, tumi amar palmo, tumi amar palmo. Nabojagoro nahe, tika paharon Karbi dorban chahe. Nong ekipia mai along pachiton dunpen lunchito lapen hirjir kihirta paduponsi nong ekipia jai megalong pipon. Ladak jithan pon me Monsing terang difu St. Mary's School pensi cap angdeng mesen penchipa unlo alang li difu Government College along Science angdeng logachar liji aphan ke mang alam jithan Difu rong sopi ward number 5 rong Marjong pen mentila ada kacheleng atawar ke heno hektik arwe jong si bata isi bak anle ke jangan ta asap bakta cheleng un pusi perangke atum pen birta nang pale rong Marjong arong lake difu rong sopi angbong amat si kedo arong lo labang so arong pini penap pen arong kalilo lapen labang so arong angkang irong rong ni vet pu alam kali ongdung arong do Sida me difu town committee atum pen kacheleng atowar kitik pipon pamiji apan asap bakta kamathapon ave pinpur me congress atum pen Karbi Anglong Autonomous Council lingkan krepo anchari ponlo halabang so ahud mohon tisosi difu town committee a chairman anghoy inilo sida me beha bepar kiklem atum asonsi amethang ale apan chematha chot ajok rong Marjong angkang arara tumke mesen kacheleng atowar ave binlo lam ke hilowing loy keng sige dami phanta ko an ni tum kostu ha ningkan ni sibet hini vet akam an ni tum penang an bosor dolo ni lida ke do ni somar ba hini tabi krai kruilang non alosu so bang degree por hi pom an lo lada ke do bosor do lo sita me ni tum thang ta ake joy ko hormu abi towar ba ke dam kostu pik ni tu masuk arvi jang mut la barik barla ho so nan barla ho da bang kan para damun elo jo la so lam lo lang te la kiso ki un eta chipon un elo ta mane ke chiba ponang sang elo so na niom lo jo nang itu nge sorkar phan ko pisi chuning ri po ni tu mang chuning ri nang po tuwarang pathe nang po mesen nang po atuwara bangkai ta dongklang nang po
Inghanang nelo. An la mati ke nitum ke ciponun elo cidamun elo. Non making ham der lida tuarang mong masya dong man elo. Sok adong man elo. So dong long maga lida nang pola. Ali tar mana pathedung nang po plan nang po tar mane jo. Masot. Non BP sarkar bang puluti me las dak me tum ke chelat tawar kisung ajo ni penang rap puluti ansu si mesen po la pagening ta chithilo la pagening matha dam ke nang rap pu pusi akha thip ason si dulu Lapen halabang swahut CM Tuliram Ronghang Congress pen GOC BJP Rataria song along Chingbe dun pen Chiklojon Truck and Council ing Nippon lo sita Rong Marjong ward number 5 angkang Kidua Rada Tumapan Mathapon pe Hangjang lo lasinon Kachari pon 2G BJP a sarkar kimi pen Rong Marjong angkang Kido Arat akisung mathapen mission atowar kasalam pipon jia phansi Rada tum towar chulang rinti lo West Karbi Anglong District Baitalangso Police Station angkang Borthol along inut abang puapan apran armudet pusikat news channel apherangke jasoning hipen birta nang pale Jakong ni phai hini arni Baitalangso Police Station angkang Borthol pu adimalong inut abang pu apan isi reset ari simpen apran armudet apran kedam ji abang puamen Ranjit Ronghang pusi pangteklo lapen apran ke ender abang puamen lage longsing rongpi pusi pangteklo Baitalangso Police atupen longsing rongpi apan neping nang si hemkang samalong bekpon lo pusi birda ritun long non malom so por phan dihina pharman birtamo ington ponik sinang Cut News Channel again penangi tunghanang wan pila Asratto the talent show the artist Karbi traditional attire and its innovation. Jong sinang litung labang so show long interested lote ladak screen long kipi a number along nang litung humri ignon. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hithi gulat along longpon igji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon igji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত
আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogasan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Dashwini classes Nogao. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. 1 year engineering and medical coaching will start from 20th of June up to 5th July. Dihina Mopi Puthot Birtalong Wangtulo. Uttar Borbil Police Outpost Angkang NH 36 Kachilenga to Warpi along Pini Jakong Nipai Hini Arni Dogmoka Rong Supi Pen Difuanat Kedambong 108 Lapen Truck Angbong Kachitonga Jog Bangke Tomatum Arenga Hu Ke Supusikat News Channel Appearanke Fuloni Pen Birtanang Pale. Jakong Nipai Hini Arni Dogmoka Pen Difuanat Kedambong Ihum 108 Lapen Truck Angbong Chipang No Prong Pen Kachitong. Labang su Kachitong along 108 Katewara Bang Lapen Anparta Bang Hini Atum Areng Ahu Solo Pusi Chinidun. Bang su Kachitong along Kethegdun Long Atum Kethan Pon Atengke 108 a motor Katewar Abang Akeng Chinglok Lo Lapen Bang Hini Atum Ke Areng Ahu Suo Bang Welang Pusi Pachinipon. Loring Tepi along Kedo Police Outpost Atum Kachingko Adim along Anpale Damsi Police Atum Pen Asai Kerengpon Nangji An Klenpon Lo. Fuloni constituency angkang kedamtang Arni pen RVK jang kachimit meded pen Anparta Jakong Nipai isi Arni arning ve RVK jang kethe parpika jog inglong ahavar malom pen lang nangkili ahir kangtang pik pen lang teng bi lapen fisheries he hui anta ingten laplo lapen non rong kre troxy arong pen Anparta school anta lang kang lumpen school along kedo computer pen danglok ongdung Ason na hok rintilo Pusikat News Channel Appearange Fuloni Pen Birtanang Pale. Langgethe pen kisungke populonia rada tumapan pini Arni anta Sorkar pen kerap kipik pajir ponchia pan sai kereng pon ave. Moi বৰ্তমান ফুলনি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ 36 নং ঘাইপথৰ কাষত আছো। এয়া দেখিছে আপোনালোকে পিলগ্ৰিম স্কুল বৰ্তমান পানীৰ তলত লগতে আৰু তিনিখন স্কুল আছে আপোনাৰ শিমলুৱাটি এলপি স্কুল আৰু অলপ আগত গলে দেখা পাব হলিন ফান পিলগ্ৰিম শিমলুৱাটি মানে গোটেই স্কুলবিলাক এতিয়া পানীৰ তলত ডুব গৈছে প্ৰায় ফুলনি অঞ্চলৰ প্ৰায় 15-16খন গাঁও এতিয়া পানীৰ তলত এতিয়ালৈকে কোনো চৰকাৰী সুবিধা বা লোকেল এমএসিৰ দৰ্শক গ্ৰহণৰ কোনো সুবিধা আহি পোৱা নাই বা কোনো লিডাৰ এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই বৰ্তমান খোৱা পানীৰ অসুবিধা হৈ আছে কোনো সাহায্য প্ৰদান কৰিব পৰা নাই এখন স্কুল হৈছে পিলগ্ৰিম স্কুল ইয়াত কম্পিউটাৰ ৰুমো আছে আইটেক কম্পিউটাৰ ৰুম তাত অলৰেডি পানীৰ তলতে ডুব গৈছে স্কুল বৰ্তমান বন্ধ কৰি ৰাখিবলগীয়া হৈছে এতিয়া দেখা যায় যে এতিয়া মানে চৰকাৰে কি সুবিধা দিয়ে সেই লৈহে ৰাইজৰ প্ৰশ্ন ধন্যবাদ ফুলনিৰ পৰা মই বিৰেন গোৱালা কাট চেনেল Rongar lo penang an kachilenga tawarta lang pon plin detlo lapen fisheries hey hui anta ingten laplo Pusikat News Channel apheranke kahumrida mahut jithandun rinti lapen halapu harakha tinalia dung NH 36 atawara dung karkok along ta lang ke thea jo karkok malom arong lapen kapathua klam anta lang inglum laplo Anparta NH 36 atawar pi anta langkang luma berta ribdun long Pinya Birta Bangkela Pon Sekang Toniklo Langing Bom Thakat News Channel Tu me thakme kurang tu